بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن الصلاة. Jumala tahtel räägime nüüd palvusest. الصلاة تنقسم إلى قسمين: فريضة ونافلة. Palvus jaguneb kaheks: kohustuslik ja vabatahtlik. نعم. الفريضة الصلوات الخمسة المفروضة. Kohustuslikud palvused on siis need 5 igapäevast kohustuslikku palvust. صلاة الجمعة. Samuti Jumaa palvus, reedene palvus. نعم. النوافل، نتكلم عن النوافل. تكلمنا فيما سبق عن هذا القسم الأول. نعم. Nüüd räägime, kuna eelnevalt rääkisime juba sellest kohustuslikust osast, siis nüüd räägime vabatahtlikust palvetest. نعم. نتكلم عن السنن الرواتب، تسمى هي سنة لكنها مرتبة مع الفرائض، يعني مقترنة بالفرائض، ترتيبها يأتي مع الفرائض. Nüüd räägime sunna palvetest, mida araabia keeles on sunan ar-rawatib, mis tähendab nagu korrastatud sunnad, mis tähendab, et nad on seotud nende kohustuslike palvetega, et vabatahtlikud palved, mis on, või soovituslikud palved, mis on seotud kohustuslike palvetega, need on järjekorras. مجموعها إما 10 ركعات أو 12. يصح هذا ويصح هذا. Kokku on neid siis kas 10 või 12 rakaat. 4 ركعات قبل الظهر. 4 rakaat enne dhuhuri palvust. يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم. Palvetab 2 rakaat ja siis teeb tasliimi ja siis jälle 2 rakaat ja teeb tasliimi. أو ركعتين قبل الظهر. Või 2 rakaat enne dhuhuri palvust. نعم. وركعتين بعد الظهر. Ja siis 2 rakaat pärast dhuhuri palvust. وركعتين بعد المغرب. Ja 2 rakaat peale maghribi palvust. وركعتين بعد العشاء. Ja 2 rakaat peale isha palvust. وركعتين قبل الفجر. Ja 2 rakaat enne fajri palvust. أهم هذه السنن الرواتب. Ja kõige tähtsam nendest sunna palvustest. ما هي أهم هذه السنن الرواتب؟ ركعتين الفجر. نعم. Ja õige on, et see enne fajri palvust 2 rakaat, see on kõige tähtsam nendest. لماذا هي أهم شيء؟ Ja miks see on kõige tähtsam? لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في السفر وفي الحضر. Sest Prohvet sallallahu alaihi wasallam, tal oli kombeks seda palvetada nii reisides kui ka kodus olles. وكذلك في الأجر لها أجر عظيم. نعم. Ja selle eest on määratud ette suur tasu. خير من الدنيا وما فيها. يقول لو نجمع لك أموال الدنيا هذه ركعتين أفضل من ما يكون كل في هذه الدنيا. Selle kohta on edastatud, et selle tasu on parem kui kogu see maailm ja kõik, mis selle sees on. نعم. كذلك فيها قراءة خاصة، في الأولى بعد الفاتحة قل يا الكافرون، في الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. نعم. Ja siis selle tavaks on siis, et loetakse selles 2 suurat, esimeses rakas loetakse Al-Kafiruni peatükki või suurat Koraanis ja teises loetakse siis Al-Ikhlasi peatükki Koraanist. نعم. كذلك نتكلم عن الوتر. Ja räägime ka vitri palvest. سنة مؤكدة. Mis on rõhutatud sunna või väga soovituslik sunna. واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر. Ja Prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli järjepidev selle vitri palve صلى tegemisel. عليه الصلاة والسلام الوتر في الحضر وفي السفر، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم. Tal oli kombeks seda palvetada nii kodus või ühes paigas olles kui ka reisil olles. أقل الوتر 3 ركعات، أقل الوتر، لكن هذا أقل قليل لكن كامل، وعندنا قليل ناقص ركعة، فأقل الوتر 3 ركعات، لكن هذا أقل مع إيش؟ مع كمال. نعم. Et kõige vähem, kõige väiksem rakade arv, mida vitri palve puhul palvetada saab, on 3 rakat, aga samas siiski selle 3-ga on ka see palve on täielik. نعم. إذن أقل الوتر الكامل 3 ركعات، وأقل القليل ركعة واحدة. Et يعني يصح كذلك. نعم يصح ركعة واحدة. نعم. Et see on kõige väiksem selline täieliku vitri palve palvetamine 3 rakat ja siis sellest väiksem on siis 1 raka, mille puhul on ka see palve kehtiv, kuid see on nagu puudu jääb juba. هل تعجز عن ركعة؟ Kas Šehh küsib, kas 1 raka on sinu jaoks nagu keeruline teha või võimatu teha? سهل جدا هذا. Et see on väga lihtne. الإمام أحمد رحمه الله يقول من ترك الوتر يعني ركعة واحدة. Imam Ahmed on öelnud, et kes jätab vitri palve tegemata. وهو يقدر عليه، كل واحد يقدر على هذا. نعم. Ja ta on selleks võimeline, aga kõik on ju võimelised. قال فهو امرؤ سوء.
هذا ليس بإنسان جيد، فهو امرؤ سوء. امرؤ سوء لا تقبل له شهادة، يعني رجل سيء المفروض ما نقبل له الشهادة، يعني في شيء من الفسق. نعم. ütleb, et see, kes imaam Ahmed on öelnud, kes vitripalve jätab tegema, et kuna kõik seda suudavad ju teha, siis see on väga-väga halb inimene. مفهوم. فركعة واحدة تصلي الوتر بعد العشاء للفجر، هذا الوقت من العشاء إلى الفجر، أي بعد العشاء إلى قبل الفجر. نعم. et üks raka ja seda võib palvetada pärast Aisha palvust kuni Fajri palveni välja. أكثر الوتر 11 ركعة. kõige suurem rakade arv witri palve puhul on 11 rakat. نعم. كذلك عندنا قيام الليل، يعني تصلي لله سبحانه ركعتين، صلاة تراويح، قيام الليل، التهجد شيء واحد. نعم. samuti on ööpalvus või tarawih või tahajjud, et kõik see on sama asi, see on ööpalvus ja seda palvetatakse siis 2 raka kaupa. نعم. كذلك عندنا صلاة الضحى. ja samuti meil duha palvus, mis on صلاة الضحى hommiku või enne lõuna palvus. تصلى بعد أن ترتفع الشمس تصلى إلى قبل الظهر. ja seda saab palvetada pärast seda, kui päike on juba tõusnud kuni dhuhri palvuse ajani. يعني تقريبا يعني في الأوقات يعني تكون فيها الليل متساوي مع النهار، يعني بعد الفجر تقريبا بساعة و20 دقيقة، وقبل الظهر تقريبا بربع ساعة 20 دقيقة. نعم. بعد الشروق كم دقيقة تقريبا؟ بعد الشروق من بعد صلاة الفجر تقريبا ساعة و20 دقيقة، وقبل الظهر تقريبا 20 دقيقة، ربع ساعة. نعم. et tavaliselt nendes piirkondades, kus öö on enam-vähem sama pikk kui päev, siis seal on see umbes niimoodi 1,5 tundi või 1:20 pärast seda Fajri palvust, aga pärast päikese tõusu mingisugune 20 minutit või 15 minutit on hea aeg seda alustada või õige aeg alustada ja kuni dhuhrini välja. يصلي ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات أو 8 ركعات. ja palvetab seda siis kas 2 rakat, 4 rakat, 6 rakat või 8 rakat. نعم. أيضا يصح أن يصلي لله نفل مطلق لله في غير الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. نعم. ja samuti on lubatud võib palvetada inimene vabatahtlikke palveid Jumalale ükskõik mis ajal, nendel aegadel, mis ei ole keelatud ajad. بين الظهر والعصر. näiteks dhuhri ja asri vahel. بين المغرب والعشاء. näiteks maghribi ja Aisha vahel. كذلك عندنا تحية المسجد، لابد إذا دخل إلى المسجد يحرم عليه أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين. نعم. samuti on mošeesse tulemise palvus, et kui inimene mošeesse tuleb, siis ta peaks palvetama 2 rakat enne, kui ta maha istub. نعم. إلا إذا دخل المسجد والصلاة أقيمت يدخل مع الإمام وخلاص تسقط عنه هذه التحية، أو صلى مثلا سنة الفجر قبلية تسقط عنه الركعتين. نعم. يكون سنة الفجر مثلا بدل عن تحية المسجد. نعم. et kui inimene näiteks tuleb mošeesse ja imaam juba palvetab, siis ta muidugi palvetab koos imaamiga ja siis see kohustus palvetada seda mošee tervitamise palvust, see langeb ära, või samamoodi kui ta palvetab selle 2 rakat enne Fajri palvust näiteks ja siis samamoodi langeb see kohustus ära. المهم لا يدخل ويجلس مباشرة، يدخل يصلي أي صلاة يصليها، وإذا لم تكن هناك صلاة يصلي ركعتين تحية المسجد. tähtis on see, et lihtsalt inimene, kui ta mošeesse tuleb, ta kõigepealt teeb mingi palvuse, et ei ole tähtis, mis palvus. أيضا عندنا سنة الوضوء، بعد الوضوء يستحب له أن يصلي ركعتين، هذه من السنن الرواتب، السنن المستحبة. نعم. samuti soovituslike palvuste hulgas on 2 raka palvetamine peale wudu tegemist, peale rituaalse puhastuse tegemist. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.